program y'omurembe aha TV West ne kukibaho Radiant Bright Spray yeka asaka biri kumurembe. Umurebi wa TV West ni mtangira program y'umurembe kandi amazina ndi Jacqueline Arinda Bitu irizoba ntuisha kuba nutureba ahari massage pamya indimi zona twantugamba no chitegerezaje program eji ne kwishibwaho aba Radiant bine products zabo kandi ninunji mnonga twantureba massage ekatandikaho omunkumibiri na rushanju omushoni atakazirwe ubirobo ekatanjiro mba China yashumanangwa yaza umunsi bakweta Thailand nuko yagenzeretyo negendetyo beito bwa hati ekija yazo umunsi zo massage ne abantu ki bineho ebikabyingi bya massage umuntu no basa kuba wazo mu office washitama mnonga umugongo ndugukushasha kandi no kimanjira bakutubura bashitamini ngashino mukikora kuzire habo kushitama mnonga nahurira umugongo no mushasha no basa kufuna massage haraba kole emirimo erikwenda mani minji ningashi okwinama kwinji hamwe no kwehenenga haza ohendera usasiro umugongo umumirimeji harimo kombera harimo kutera amatafari harimo emirmeje kuhendera chumwe haza kokwezebe bintu byona uhura warha bano yitenga ka massage kugira ngo kafashango mu mikono no shashe mikono so nibabine kwa massage mu mabega kugira ngo okagarikaho utererana n'abazana bompira wiro winji nibashira kufuna za masopo Ejembiri yabiruki hariho kwekwata ahagati y'ishayi ninjesho nico bakweta ka masopone bitiyete kwasire hariho no bakutera mpiro mu face okashanga ngo misho bakutera noenda muka massage kutererezaho uyiroho doctor kutamu embazi hariho na nemizana mingi ebakukira kuzanira amazing hazerimu okurabanamo ejemizano nayo nehendero umugongo gwa kusasire haraba jumping nabo umugongo neba yabasasire araba kuheka abana abakaza bakuheka abana ningashimuburi yo mushija niwe orukuheka omwana noba noenda mu ka massage karonje kakwikire kugira ngo niwe waiza kuheka omwana hamaraho bwire kugira ngo ekiro kimwe waiza kuheka za massage apana nobasa kuzaye hawa wiki ningashi okwezi abakuheka abana basasa mnonge bufuba basasa na mnongo mugongo noshanga orukwenda mu ka massage ko mugongo oyihero wabo itwenka bacyara twinenkito zitu tukujara nimuzumanyeza kakondo baiteze nkito ko kuzijara oshanga entumbwe zayerega oshanga amaguru garaha nangwa nahanso mbigire abo kugira ngo nobotumbisirize obwara buri oshanga bwekwasire bwenyigiro mu nkito nangwa nabashija na hati enkito ndizubanyiga oshanga ibyarabugumire so enkito yakosya ningashi yakunyaga abwakakondo umushanga mitagamo ka massage kugira ngo kakorobeze bigere bwake biterere nangwa n'abakazi benda bamwe nabazimbe bigere nabo nababa nebenda mu ka massage kuko bayamba eji massage wano massaginga no itaga ka oil kugira ngo katomongaro utaka hari umuntu ningashuwano kuto umuntu utakahura ngo ariko ubuzubu akantu kagume kagenda katerra akabirikaza ahakandi no kwate chupa ine oil massage ejini bageta event oil massage ejini oil nungi erikora ahambiri go muntu kandi neyorobya ombiri uba soft no eji oil umugasho gwayo no yorobya omungaro okiheza okwata muntu banza oyorobya omungaro zawe kugira ngo umuntu yaba ari soft mnongo mbiri utakamuhara tandikireho aha namabega notandikira omu na munonga waba umuntu inobwa kubaruhire ayijaruhire ningashi ari kushasha umuntu akore emirimo mingi nko kukiriza nebindi so akijaha tetumuhumuriza ko massaginga wamukwata hoti nukwata hamsi ejeje nikorana n'ubwongo ko kuba nogiroti
naba nahurira gye okimumasaginga oti wahurira yatuza muri we okigira oti aha nakwata amusi gwomu maraka okugendera kimwe n'omukutu hati ko ndikuba ningira nti nayaba yine stress omuri we nahurira yatuza agira oti abingi nibakira kukwata munonga omuntu ashasha konka kuba nokora massage wano enda kukora massage omuntu noyetwara nimbasa kukwata nti otekateke ngo ndiho ninkwasire mpora konka nimba ninkwata direct enyama ezikwatine naha kushasha ningashi n'oburuhe uko kugenda nkirugaho njaha ahaha no omukono naho omukono nibega naho bikwatanye ko ndi kuba ningira nti naba nahurira gye munonga na n'oburuhe nibuba nibuvamu kwakuba ariyo muntu muhango no masaginga ori kugira oti ori kugaruza oti hansi omubiri kandi ori n'orutiri rw'omugongo tokurumasa munonga habwokuba hokurumasaginga munonga nashasha hati oyine kwetwara ogendo oti mpora tekaho akakumu kawe mpora reno cheza okwataha ahaha na munonga abantu abakukira kuvuga za motoka abakushitama munonga naba nashasha saideji hati saideji noba nogira oti oyongeramo amani kukira ahandi kugira ngo naba nashasha munonga kibasika muntu uri kureba ngo nayenda amani ningi nayetenga amani kugira ngo bumwe nibaba barwire otekaho n'enkokoro oti mpora otakumushasha kandi otiremo n'amani konka mpora aba nayehurira gye kandi n'ekyakwenda kibasa kurabamu muntu ori kukiriza ebintu bikuremera saideji neba neshasha nakira kuba nashasha omukomo omunyamezi hati naba nayenda muka exercise kakwatine na massage hata aho no kwataha oguma no mugiroti kirugira size y'omuntu uko kuba ningana kandi obalansinga amani ago kukozesa muntu ogwe hati nkogu ari wiki munonga ogwo ari wiki munonga ninkozesa amani make kurugirira ombiri ukuguri reka tuzeho mu kahumuro nabwo nyuma tugarye